ngasi kogomina sinduna changsanliba khongjang asigi matangda achumba paudam amadi update details ki damakta aikhoigi reporter Johnson Laizare Johnson dagi marik chumba paudam taminasi karam tauri habagi details kata tambiyo Hoji ko ngaki mawang daw ko miyam da badu ko ki ni se ka hena haitare ahen ba mi masing thomje lakpadagi ko komi gi ko volunteer sing ko komi gi representatives ga public ko kata public ground da na o nga ko mi pham phame mayam wai sanare aduga mokoi na ko public sing mai ka gi ko mi na hai wa pham sing adu kadogi ko moina sakan hai mi tam ga doi ngai duri bano kadogi tok duri bano aduga ko na hoji tori basi nokoi na ira nokoi na sumai yo maga tumin hangi tade ko de na sopan hogun aduna adu haibagi mong na ngaki na kana gi marakta wari hanara matungda koi thomna leiba yamlo miyam sina state force tam la laga ko ilami thado ko gi tamna ko gi bhawak chau ikhai torbung tamna ko gi yam tamna chacha ge ko ka habe tawa ka henba movement we hen kala padagi habe tare ko state force ki mai kidegi ko gi miyam singa du bo sopan nangan da bagi wakalon do eram ta habe do haibo wakalon da ko gi ka habe tare ko tiaga sadigi atopa tiaga sia ka kaptuna mitang kaya ko ni aduga hojiki akoi gi toribase mayam gi movement henan badagi akoi gi state force sing gai tong duna mai leiduna ai gi phogak chai khai rom da tamna kana thauki aduga la iba mayam sina hoji tamna hoji se mamang gi to 20 July kuma panda yau ki bari li so ya ki mayam adumak na trakasu adugi sang dai bitare adugi lepaletna hoji su lepaletna misi ko Kwakta rom dagi adum lepaletna la li aduga hoji si akoi gi phogak ikai gi community hall dai bitare community hall the horoga mathang nine after layer nine gi civil regiment ko command regiment adu Gorkha regiment state force emana ko gi barrier nine ra ha bitare myam sang tanaba tingni kwai gi luri badi ko phojaka ikai di hek lan thok leiba pum state command regiment gi kesper gari sina paina pra phajala thamlaga mi ama ho chapia ha bi mong hojik tinga lei kai go mi sing cha ka ta di puki da truck channel da ta de kumaga chat ya bi film de lei adu matang asida tanja sida koi gi command regiment gi oiram gani singna drone amasu koi gi phojaka ikai gi community hall ma pada paisalak pagi pausu lei hai tai hauju phau gi da Johnson asok apan leibra kamain tawi asok apan se thodo na hoji phau gi oina di ta de adubu asok pan ngam gada hai singna bde lei maram de se force na de som de level security forces sing gi market di kap ki batia ka si Kwakta bazar de leiba miyam gi marakta ta ki basu dum owi aduna asok pan ngam gada hai bu di hoji makki oina confirm oiba ngamdri maram de akoi su haidi moina kaplo liba tia gas ama de akoi sok tona ba akoi chen na bona matamda ko chen banina ama da atana karai da sok pan yaw ge habi chap sabari photo si mokyo ndele cha betar aduga makha tarak pada Johnson security arrangement di kamaina tawri security se matik sana le security central forces central paramilitary force abitare BSF SHRP badigi Gorkha regiment Assam rifles adigi amana ko gi state force MR aya bi matik sana le aduga kwadigi lo kena tori base ko gi rapid action forces abitare hoji makoina ko gi la iba mayam protestors mayam abitare mayam sangsal liban pam sida makoi sangsal laktan bagi jama ngaphu na bagi jama well haidi fazana ready toroga mukoi tiaga sport ro mo ro kap na bai ready toroga reparation force me like ra tar aduga Johnson hojik tiaga sale kap tana tawribra kamain tawri hoji ke situation ni tambi hoji ke situation je tiaga smote kap kan habi thaja bale maram di mayam social liba women se ju ke mati yam hai tar hoi thagat cheri Johnson mit na singna lebiu makha taba details ki damakta amu update log jarake thara